Ner mala kenyam ka nastiala kontin barwani baka lingua seme kanwa online TV channel. Anda mandunu shan kosnyak mala nong rice ni waname. Atikon ke riponi TV kon ka linka janlara me. Ken rwani toto kenyam dena rwach ke dung dakreng machar tikon ke lere kokien te banaling tikon ke lerba mi bekona link kwi shik mishor de nekre wi ke kinya mi wajene bararo ke kwi shwade bana jelin ke jelere maba tikon ke lere bana link ba te ke dini dangro te la ti chala ro ya kep kende no to wa chicken shake mitikarunde jan bakali kana kapin dara shal ka mo yambio ki kotoria bana jelin ke jelere ma kan kono niam an wale shanka wel opai wel kel ron kina dangro wid jan dangro wid diech yan te gabatot ke nono roine sana je toka menyam an wale che jojo gwano doctoring machar no cha luk de cha je tok luk doctoring machar che mangai kone an lungu de we ka wa an wale te ka tungwan lung ti bu kon kaling ka jan luka me mi ba luka bantin content cha yat pin ka gwase dan kan jan tema no bana kaling kel ko ngai kon di almandana le rode luk cha jan nang ka jan chang wala ka chang wel ka pai wel ka chide me ngai kone gwade chinaro iten ka kwi logon ka kwi Nasser incident rege dane chito ka Nasser kajan coding ma loka dakring ma chatin chikon ngajino cha ka chakaka kana ne dang baro tin content kel kaja kan nang badek en lugo loko mo loka je ka freedom all chide mangai kona gwaze dane pai which naro check cross examination mi banyoka mi latken wale chan rajba ko en luk laje dia kap ke je wujen chal ke rumbek tai dane chalat ke je bet waji ken rejak chala de luk de je nang ka warap cha kir cha je la ler no reason an yam men lat ke je no de luk de je hot ke je ka juba awa dareng machar awa jen take popularity mo ko gain alo wa chele la jen topic and right ne dial ka kwide ko log lok shanga led ba cha lo gur kuna focus ka case adun dareng machar che mangai kona gwano ti dial ti la reken go kwa who mes pele ay go kwa je weekend ngai kon dial michit kana mone an lugo mo te going to kitin kana chak me an walle bojojo gwano te kaneti babin teach witness ni dareng machar ne ren kon tilaro keep tin bi laro reng machar tele dur michalat netin kon batin betaye dane shanak nuari kan Nasser bikanalat taye shanak na taye shanak gat kenemen taye shikuma Uganda shen vol kaneng netin kon lanware me chicken helicopter gunship chicken jaka Nasser wana nak ke chemical wan mi mo sha chemical charge wo winat jonat shuka wang yoda panke ne de wan chigariar ke jen chemical le dane cha bong na ka Nasser kane tin kontila witness nin walle ba jojo gwa en wo dongde kan riedi ande kanalat ka prediction da let me simply say it benarach ke ku Uganda long ka ta dana chideni ken chicken contribute ke je kan nagdi en kanere kon lanware dargama char do bad depend ke je bad depend ni ana bad defend
and wojen kana involve ko de ni ka look any point de ni SSPD abane ni ken ba kel ke SSPD ab cha ka mat ke chenge dane ko cha to ga je menyo do ne te gwach ke civilian je wich ken gwach to ni ke ne tin kon tila de ni SSPD af chire mangai kona ne de konen pinkem yadi so na me da la jen dana de kona ngach en re loko maba ne de konti la witness ni dio jen obiga right ne te konte she involved you kang shorale Johnson ulun tit ke bol mele ku de ni Uganda ku gele nong chit ke kelol tit ke tabandang ke bol mel ne de ti dio jen ba chut ken dil ke ko kan ne to konde yan ka dar kan machar kan ite konte awona ka wuri shalga pol nang ke cholton balok ne de ti kan ite konte shela da gwano ne ring machar baje yen ano ba ring machar baje yen ka jono tele official letter mi cha gor mi chup ko court meno wa dor dar ring machar waje tul tel warga tel warrant ka warrant ala kona gwarga warga mba gor no ngaka chaji cholo kume cha ne Dr. Macha tila kwar tila members KMP ka parliament cha ka kep etel warga lele oben ka kore cha ka questioned cha search cha lat gor ka do Dr. Macha amena kwa ka cha nang ka do metel warga me cha tup the national security chika broken ka shenge dane kap ka Dr. Macha ka chen dang rid bakel ka pay diok to kwak do kan dial cha nang amena kwa gan tel me chapel wona ga torbili the same thing happened to Potka the same thing happened to Neri Kokina Kona Chaya so the reality dio jen wale don't back clear out so jen look down bana lip men bro da laden wale na momu bitin men the dien dong ba teach ka kume Dr. Macha bala queen ne ala different lawyer ke ne take a different lawyer me cha doubt ka do be dane tijana ka cha la no ne ti gorkan training kera ma go training wa take a tinity ye teach te cha goro de rande je teach no che na che chona che de reveal kan the content ke lead investigator de content going ke Dr. Macha ko cha ga tijene ku na ngaji di no cha pot kan chol cha mo ke 30,000 nga ka nga cha nung yo ikan galwale we ramkel galwale we form de ko le no say form chana ilaro no jen a commissioner ko ngure commissioner tama ka cha kwa nke ticket kuma spele aigo kanite tigalwale o ticket tetin jiram dana cha jak yo chikan put ka am kan la gwanya no te yuti jak ke mobile money all this thing and dia charge no tarin ke liu e kach so na me mu dong ba ban lingan wala bu kon update ban e jeg yo gwas dan chi dia shi ko to ko tem right now to na read look chana we ka report me report ben yo ye kele bala ku che me okay let me simply do this gwas and bian and local watch barwa ke jen kwiche game menen kono mene shega me sheg mi cha yede cha jabat ka Nairobi deri nen ano cha yede cha jabat ka Nairobi na me bana linga kwide jen ke report cha no wa jen cha kwen yaje kwen kawai ta kwen rami mola forina bana je link jala ramani kwa so bukori mandana talk you know this thing beje long sometime ti jen we chajo kwen jor then be lo gije no de ro barka je ka bi yide blo jen be nyos all the detail in corner talk jen la ramani liang na je gwa ka ta dana che talk je ka do bada nan chire ga me je talk je bana je link report cha non gwas me nywa ga yakelo che jojo gwanu ne nyame jen ci yede che jera wi ka Kenya do badana jen yede je jene jena wa ka wer ka tuk tiang che roda bar doren dor dan titin kana chawde aka wai man ke cha kwene jor
ke report cha non gwaze me en nyameni jen wa cha je kwente ne ka ga tro ke ga diok report me jen dan cha no Kenyan police chike jen chike no gwaze dan en chike me chi jede jenten a chik South Sudanese chere mangai kona you know ta dan en talat ke ja Michi polin chike jen ko sha ka shol nyam right kon ko kwire me shwale Regina ayen you know jen yeda gwad mi jene bar rodatin kanogde wudu she kwen mela wayman ka jo chala de Kenyan media chicken report no ne Regina jono no bar rode ala kal che kot ko dorin te kal mi kal kodo kal te ke yene te bay bay ngai kon yene mi kodo jek de do der jiyet chi Kenyan political ado ne ci jen shega me murai kon ko kwida mani wajen dorashal ke malindi wajen chakot you know me kodo wa dio je chew ci ngada ci pat la kal ci pat lung ci kalo kalpin pende wa chaje yet de ki gwada cha yet no wajen ci rembe ci lonyo long chinere kontin la denin winimi deputy police commander wun shal Daniel Shasha yarai ke media shal ke NTV Kenya ano nyame chaje yet kamde yede cha yede mo jen chelo nyolong mi wanang ge dwel walo cause ikan go jeno de nang dwel wal chi jen nyame wa ko jen chelo nyolong je te bon medit wa jen chi yede chu jen chi yede jen dwel wal ko kwilo ngana mone watch investigation charge carried out ke che narach no ngum nan nyame ngum bararode ngum chituok wada danen kore ko ile ojekten cause ngai kone tele mela to loro bang chiro de bar bang te you know bang reiwa iro bar ko dong te mi jeg mi shinen dong mi jene nagi you know de ro bar ke je de continue outcome rami moman nyini bararode ke wer koda kalije we kujemi why ngum chituok that should be the question down de to okay she china moja tuok che shek cha rora bara jen we ro your opinion then a chi cha chu yet yen do danu liawe ben kaja chi she mane shi ka right ke police ni cha jogo no jen dan chi tuok ko cha ne ken cha laler a jogo no irandun ji yere jen cha rami chala David Rashur cha laler wa chewa a jogo no che shega me la nya South Sudanese si yere jen so right now kine diala no Regina ngume bara rode you know jen tada antina gaja what made Regina try to escape teno jen temji tigre de badon gwada mo kone me a leri shi accident ko accident la kona ngaj me accident den de laro accident koda kalidi ngume ga ka kala ngume kanu ko to kal keje so me chinna me ke message dan cha kul tup cha kam community dia ano riu ne na ting wantin kontin cha kwen a jor wa tiktin F50 tik den cha tegwa la ka chenke jek ane kon ya kwen la jor na ke nyok ka jodan chalat nyama wa jen ko ne ya jor donc te mu tuok ma kan ngach ba dio je vi investigation be bera ba jiling ba dere kulo ka yene ne kene content dong lian karwai ne la rami cha kwene jorshe jego no de je kwen bari gene mi ba je kwen ke break bi lo jek gwa mi mo u jiro dor she more ko bitig de bogwa anyok bulo jien ka jan show mo lo barro de ke je dong chi tek cho bech ko zen wa queen bo la le ya be je dong bi shek be le gi no dung mi gear je der tede ko this is what happened ka jan lat kono mo gwasme do ben nak nyam na go rode ke je bu bod bo je ngu bara rode ko ting chicken just happen de ko le jogo no na che gwano ba gwar nyal ba je kok rami mo mi bi yede bo jen kude ban ngeno mi che mek okay
so mi chena me jen dana chitu ngai kono no sometime cha police story cha ja ngon ke anu donga nyal ti gedwero ki nga ti gedwero cha ja mala no ke ko nyal mu baran rode mu bara rode ane state go ane de kon ti ke kel jalan je jen chero cho ko wi kale jeni pen jeni we ko wi kale yo pen no chanang dul wala no ko bodan di te je chawo je ko no jen chi rem chalon rar din hi yere shu jen ko mi chi rem mi chi barara kan malang dul wal kan mal keben kan rem kan mal kapchong den la ran bleed out den brem kele be jen den next thing be shu mon den bi shu jen ko rem jen te kana so na me mi chi to ogre wichin winemi ano guarman guar nyere ka tiro den mi chaje kwen no gran fully tam mi shejen mi she ngai tek du bech chol police ne mara diena kutit dial yer bolon a kwang kenetap all this thing ku kana ku kan destroyed nen yan tam guar nyere wan kwa kwen ne ti jor la bi no bitek de bo gwa ka je but in the end yo balel wi ari ka ji so na me ba ku re question ba ka kanir content kwen ka Chikondia listor me chana jaling tokore wiki Nairobi ane yeda long kamal lermi bech na mene gwa bana nyoko we keler do dien mde konaling lerme bana racha ka kwi tenen kongati gwasme kan ke ngwani doli waken chicken mandit midi chicken atwach jen banlinga ke je report me lerme chidemen chikon lingwas money dora shwal ke yambi ke Equatoria ke Western Equatoria cha ngwana dangro cha ka kan cha ka bolo chicken mandit mitikarunde jen bakel chicken kapin chicken ngwani titi atenen yen turu diana gwasme chicken ngwani titi wachi wuga war chicken duel mit manditen chicken awgor chicken mandit mitikarunde jen dang bakel ya jo kapin ken wa tik mandit terun jen bakel tik toy kan shawde karom dien chicken gwandit chicken pia ke chicken duach but ken kana nak chu gwandit yo kule jien chu case yo kule lep ko police chi police ni wa chicken investigation chicken lat chicken e toy kan okem ne dangro yaw ji gno ne dangro ti ke ji ku mes pele ayo ke ji Equatoria ten content ka Western Equatorial State gwada chal ke bazungwa payam ka yambio county rega me tuoka ka changa diok ka jo chalat gwal se men chala ni la community te re wishin winimi la ken no kan undang rawti chicken ben ka war ka weather chicken duel chicken tol chi gore duel chicken man di chicken oje kan shawra te ka toyka gwasa ma wachu kan che ka me chu kan shu kapi no wa chu jen cha ko jik dor shal ke makpandu nyan gwadan wa captain ka jodan chalat cha ku mes fela yo cha ga chika again kan ngwande ti kan ngwane ko waran wa kapin ka wa ken ke ngwane kume es fela yo ka jodan chalat of course tell a statement which I make kume es fela yo kan jodian kan ngun there was no comment case statement or anything but chaka gwaj akume kirmi yatit so report me meditin bade kon laro nene mi cha tuoga no nene whether ne ti ke jes fela yo ke ss pdf ke ne ko kien ke ngwan badi changan wi lora bang she chong and oderan dare o copy especially tig medit michano mite garuni jan bakal mite ke 60 years ku lo copy nyalamo ka jan lel te kel kana shode ka ngot South Sudan by the way rami momiji to karan ka tin lan galan gun lana linga no ken la ken ram mo la ken a yen kurun dang wel ngwan name penal code ka sexual assault kamalalat ke mishiran chi don chi dere kan no ka chete ke evident nyu da gwano jin chin mo chi lat sometime de chaka but by investigation by the court ko sa ngai kon de rande chaka ka lef ka dong chi janana yeto but me cha investigation cha lat then chete ke evident chi nyot then dong de yana no but nyu de je bonane ka ta dana nen kon jen wo ne ti de kan lat wala chi jin but ka tur ngi kon me ne ti cha ga dwech ka ta dan chi kon ngai ki so jo me sure lot
ngwani dangro til chala do ke ngwana til la jiku mes felayo ka kan jas felayo kan stel kan mek waken shiken shek degrun jandang ba kel chikana kapin chayu yen watam bika court face ba kan ngwalok mi chaga jagdir ba yen kurun dangwel ngwan beja so na me emiten shana we gwasame ka laran jok mede konaling lere jok gwasame bala mandana shalat re witin chalke jongle state ka jongle state wa security force ke SSPDF ke police ni kel charin mat shigurin mat kel chi mechana ngajenu wati ke gwan mala na ya maitin kare jin binami wata mo wala na nyintin kane ko la nyin wa ka community dangro ken community dangro to la ken nyin ke dungrech kalat ke no mun e dundien biji duar bu kalaro munda biji duar den bu kalaro munda ken ngande to la nyin siang ke jiddu county ken Twitch East County kane ko na la malarum wa ke 2023 chete kurum dilung mishu to kamdien ka jawdana chalat and when mo shulia chotwo tu menta manden la kola toka ji kuma kirum ya dide gujano ba ne ti ba ka wugwa da mo gwa la kan ya me kretin ko la kare naktin shangso sha din ja yuja SSPDF National Security ka police ne ya nan rai wucin gunimi right now chala do chicken occupied and dolomo gwa dan la reje lat ketin lo right now mi to ka dan lat kene she kuma chorech sha di ni sha ka deploy tenchual ka joint force emma de into one chinaro gwasme ka taran chalat kija tiramilla jongle state information minister nyamalo intichut right reporter no nene cha kument we wiki jongle state she wanna know about force ne dial ba ka deploying wat mo ko cha goro bete kon beto nyok bete na maltin she la no shi kume she goro tele liam beto chet kere ben keling nang nar kamniken tele vaile ne gor kere wiki jongle state cha deployment cha lat ke dine SSPDF right now what dial go ka cha ga nyo tinye bani kene dial kon la kwar gwase me shi rami chale deputy chief of defense forces for operation general kong shol kong karadin mala senior official kel ke national security service ke police ni waken chicken ding yin la don kwatamo anyok women chala gwas chala no ba mutual ke special court ba je establish kan ko ba juj ba ka lukten gwa mi chang jara nak taram la ti ke la wona ran ko wede right now ken bi kan mo bi kan lat shiga right bone emanating county la ji community ka la do county commissioner un michal ga john shatim ray jene chala ro ne jene sharai ke ngane ke chiro den wo gwa dan chala do binar woten shiga we chiro den goch so na me le ro da wichin winimi ka do dan yen ninga ja right now so sudan ikono no tere ring tungwan eno ba mal beben go la lat ne dia but me bele ne jen kwi kele che belet gona dia la ko ken ne mani ariek chimo kwa gwade na de let kel ka koler kana me ka report din ban right ka kwi da khang machar ka jen coding dan latke be no some information ka kwida kan rwande ko kien roll it work kana whatever is happening right now bana kelinkel ane kon mal po je yene kon lenga ler gwasma nda ta mal bye